Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila milqah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misawabsan mga bangsa ko mga ripnullah na pamagusahin tanong agyang ko to kataro Allah subhanahu wa ta'ala alagi dagyan to kataruan yan sa Quran yan. Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann fa inna ba'da adh-dhanni ithm. Hais kanwa miya maratien pananggila inyo agyang kutwa pananggila inyo sa madagal agyang kutwa kapangantap sa marata ngkutwa kaantap ang kakum pagaring ka muslim sa marata pananggilin ka na sa madagal din ka na sifata agyang ka na lagi din na sifata ino to nakagimata na so kaantap ang ako pagaring ka sa marata na dusa oy. Di nga katawan sumigagayb, di nga katawan sumatatago ko puso yan, di nga katawan mapapadalam ko puso yan, di nga katawan no anto na ni tituan tapian sang kutak yang galab kaniya nun nadinggad ipanganta pa sa marata agyong kutak pagaring ka a muslim. Adi marayag nagu di makatata na agyong kutwa titua antapianon. Okay? Ino to. Pagsagyong kutwa mga tuos sutaw na adna paratian yang ko Allah subhanahu wa ta'ala naging ko ayad na antangan yan ayad na pamikiran yan ko kipupantag niyan ko pagarin yan a muslim naging ko to mapia antangan mapia pamikiran o makailay o pamasa galabak katero aping galabak ko pagarin yan a muslim na aya katanggad sa pikirian na inunyan na nan pinggalabak ka adna mapia antapianon adna mapia singayo yanon Kenapa inunian pinggalabak kagi ka pakiilayleng kenapa inunian pinggalabak kagi ka pamirak lagi do pa magi ngo tapos tano kagi kagi ibagitan mo ibaratan gyung uta ibarat na kita kagiraw ko ino mga de kagatan maka 10,000 tano ka subscriber sa YouTube channel tano to si kusuldo February kagatan to na gitu mga daya pupangantapon sa ipamirak ka o di na anton asu na kay ni anton nonon ipakaid agyong kuta ka panganta pang ako pagaring ka muslim pero kung nabano to pandimbisa kaso Allah subhanahu wa ta'ala labi amatao ko niat o man isa oy ay bud na pamangnin tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala na riski ang tanong niyan sa ikhlas tawfiq sa gyong kuta di tanong di kang galbaka ko agaman yan pad sa gyong kuta mga guna o di na mga bali higira man to sa kana muslim ka na aya kipupantagan ka kung mga pagaring ka mga muslim nagyang kutwa mapiaantangan na pad sa mga gunan yan na paganero na husnul dhanni alamatun ala kamalil imani fi qalbil mutahalli bihi so tigin so kapiaantangan din ka di ka panganta pa kupad ka basta mapiaantangan so tao na alamatun ala kamalil imani fi qalbil mutahalli na tuusuto nanao sa kanyan na adna paratiyan yan matatarotop so paratiyan yan si ko Allah subhanahu wa ta'ala ko kabubalin yan a muslim masyaallah basta amapya kay antap singanin o di na antangan sa giyong kuta pagaring ka muslim ko pitero yan pinggalabak yan amapya na basta yan mapikir ka na amapya na tusos ka na adna paratiyan ka matatarotop pag yung kuta paratiyan ka si ko Allah subhanahu wa ta'ala o pa mga saka na paganta pa nakasamarata agyang kuta galabak o pagaring ka muslim na tuos to sa kukurang agyang kuta para tiyaw manusia inunta na pad sa agyang kuta mamakasig na agyang kuta marata iantangan sa iko pagaring yan muslim fala yadhunnu bil mu'minina khairan illa man kana minhum daa pagantap o pamana daa pa din ka pangantapan sa pagaring ka sa mapya inunta na sa kanap pedekairan inunta na sa kana mapaparati ang ako Allah inunga pan mi antap sa mapi agyong kuta galbag yaki uto mapi agyong kuta pitero yaki uto ka toos sa adna parati nga inunga pan maantap sa agyong kuta pinggalbag kay na mapya ka marata adna antapon yaki marata adna antapon yaki lagi deya adna antapon yaki lagi de man adi mapya opon gyuti mi pamula sa takka na toos uto sa adna matatago ko puso ka buring kailangan amakuang kon ikadua ang mga guna agyong kuta kapya aantangan ko kipupantag tano ko mga pagaritan no agyong kuta fihi ighlaqu babil fitnah kalkabanyan agyong kuta pamintuan o fitnah igiraman to saka
na mapia so antangan ka ko pagaring ka na aya di nga di matero na sumapia. Igira mano to asutaw na marata din yan di matero ko pagaring niya o marata antangan yang ko pagaring niya na aya din yan di matero na sumarata. Ha? Nagyong kuta kaya tero iyan sa marata kaya pangantapan yan sang kuta pagaring yan na kaya lakaan yan so fitna. Na upa makapakapian na kaso antangan ka na kaya lakaban ka so fitna. Aso syaitan na ay antapyan nagyong kuta kaadan o fitna ko pagalatulatan nyo fa inna min abwabihi su'udhan bil muslimin. Hagipad sa gyang kutuwa mga pamintuan o syaitan udi na mga galabak o syaitan nagyang kutuwa karata a antangan, karata a pamikiran. Sa ginanipad ang mga sifat o syaitan. Subhanallah. Na pananggil ingganan ubang kapkaantap sa pagaring kasangkuta galabak yan amapyam katero yan amapya dama kasupak ko Quran agusi ko hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pananggil ingka ubang kapkaantap sa marata. Okay? Kaan kalakabiyagyong kuta fitnah, andi kalakayagyong kuta fitnah. Ikatalo, nagyang kuta tariqun min turuqi ziyadati al-ulfati wal mahabba bain afradi al-mujtama' al-muslim wa himayatun lahu min at-tafakkuk. Gyang kuta mapia antangan nga ko pagaring ka ang muslim na pedutos sa okit-okit. Di ka pa magumarg o bubayar ka o pagaring ka ang muslim. Igira mapiaso antangan niyan raka, mapiaso kipupantag niyan raka, mapiaso kapipikiran niyan ko mga planong ka. Na badan di pagumarga gyung kutwa diniud ikang ginawa diniud ika pagunuta diniud ika pagugupa oy kagi sama no to na sa gyung kutwa oras na kenabang kasi siiga o di na kenabang ka ririita kenaba ka kasigi sa gyung kutwa galabakyan amapya upaman yan na ay pagminang sa gyung kutwa kasigi na gyung kutwa kasigi lagi ko no kasasakitan lagi daw aya kabay aka na mada agyong kutwa galabakyan udi na katero yan amapya kaan sa kay mga kwaw na kanabagyo ti pagminta no gyuti pagminta no aya pakatimbuluto nagyong uta di kon kasigan inunta na aya din yan raka di mapamulay gira amapya kay antangan ko padka na ba baden pagkata kapag yung kuta dino di kang ginawa gimuta kap kabubay engkaon si ko kabubaloy niya na muslim apagaring ka. Badpan, nagyang kutwa, siap ka ko pagaring ka. Away. Siap ka ko kapagaring ka, wahimayatun lahu minatafakkuk. Siap ka ko pagaring ka sa gyang kutwa, o di na siap yo ko di nyo di ka po pagari ang mga muslim, na para masisiap yo, na bang ka di ipangantapas sa pagaring ka ang muslim. Sa gyang kutwa, galabakyan amapya. Kaang kanodi, ke sagum parak ka bapira-pira mi akan belablaga ay kaya pakam belablagyan na sabab sa gyang kuto piangan tapian sama rata agyang kutua pagarinyan a muslim. Kenapa uban yan miatanto agyuti pure. Sebab sa gyang utama nga issue udi naging utama nga antangan yan nun piangan tapian ben matag si pagarinyan kada ebidensyan yan sa gyuti titua betad gyuti titua pure da ebidensyan yan nun kabanian den piangan tap menamia kan belag-belag sirang badan. Enos kana basta ada ebidensya nga kasi kung mata katero o di na galabak. Na basta ada ebidensya nga sa gyuto pure agyong utama rataon na di nga papakarata sa pamikiran ka sa agyong uta pagaring ka. Inunta na wad na pamangilayan na kam sa ukit na apyapan sa pagaring ka na kagi manusyas kanya na normal ap karibat na ubas kanyan karibat na ayad na antangan ka na agyong uta mapya. Ay na antangan ka na agyong uta mapya. Padiampan ay kalima nagyang kutwa mapia antangan ko pagaring ka muslim na tuosoto dalilun ala salamatil qalbi wa taharatin nafs. Giyuto na tuosoto sa limpyo agyang kutwa puso ka. Igira manutuas ka na di nga pupangantapan sa pagaring sa marata. Kaya kapagantapan ako mga galabagyan mga kataruyan na mapia antangan, mapia antapan. Pupangantapan ka sa mapia na tuos-uto sa malilimpyong ka, apuso ka, masusot nga ginawang ka. Sagyang ko ito mga panyagit yan. Napangninta ko Allah subhanahu wa ta'ala, ariskyan tanong Allah subhanahu wa ta'ala sa husnul dhan, mapia antangan sa ikum mga pagaritanuwa mga muslim. Ko kataruiran, ko galabakiran, nagwaya mala na riskyan tanong Allah subhanahu wa ta'ala sa kapay ikhlas si kuditan di kang galabaka ko agaman yan ka giyang kutua kapay ikhlas nagi pinakamargan ay terbiya ko ginawa
Oi, api apan mi ulama su ulama, api apan mi alim su alim, api apan mi ka doktor su doktor, na margan ay terbi sa ginawa agian kai akapay ikhlas. Kagi ayari dueng ka sa agian kai akapay ikhlas na paganeron na subaya aginawang ka. Ikadua na su syaitan. Na igira man to mi kapagunuta udi na mi kaparangan subay aginawa gusto syaitan na margan. Oi, wala nga lang na subay aginawa na di pagi ubadi makambagi ang sangkot wa galabak ka. Subay aginawa na waya nga pagisuin na aya kabayayan na mabantog. Aya kabayayan na makakuha ko kadudunya Aya kabayayan na kaaloy suingaran yan. Gitu subay aginawa. Na uding kanan mi pagawa uding kanan kaatoy mimbulang na kada kasaging uta kapag ikhlas. Na kapag ikhlas na ginay pinaka-permiro apamangnin tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala kulang naggalabak tanong Allahumma razzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal wa fi ad-da'wati ilayk Allahumma ja'al amali khalisan liwajhika al-karim. Lalayo na nga pamangnin ko Allah abalo yan sulang naggalabak ka sambayan ka puasang ka diya ka wasiat ka api antun ay nagalaba ka ay amal apagusiat ang saya ginawa ko nagyan ko ta kapag-ikhlas tanong ko Allah mabaloy para bu ko Allah subhanahu wa ta'ala suat tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala na wad na pakatundugo na sikan priority na sala ka udno to agyan ko tanda lagi dito na api asya tanong bukyat ago isa diyan ka agyan kaya makapunta baningan pinggunan tanong ya sa oras tanong agyan dabo ya klasaran ng baling ako ya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.